Sesibongile-ke bafowethu lapha insizwa-ke ngomsebenzi omuhle-ke nathi-ke esiyibona ngesiwenzile sebethe ababuyise-ke ukukhulu ukubona-ke abantu-ke njengoba nibona-ke laphana-ke iy'nkabi zezwe-ke ingoma-ke ethi uMbayimbayi-ke has officially-ke gone gold in South Africa bafowethu, njengoba nibona futhi laphaya uphinde waphosta lapho uBig Zulu-ke ku-Facebook esho khona ukuthi-ke ngenyanga ezayo-ke i-album iyaphuma-ke oyisihloko sithi-ke UKHAMBA-ke. Lokhu-ke kodwa-ke uthe kungenxa yothando lwenu-ke noma enilikhombise kuyona-ke le ngoma-ke ethi-ke uMbayimbayi. So-ke bafowethu-ke ngiyacela nimlalele laphayana-ke uchaza-ke uMbayimbayi-ke kabanzi-ke yena-ke uBig Zulu ukuthi-ke isho ukuthini-ke le ngoma-ke ekhuluma-ke ngoMbayimbayi. Nakho-ke bafowethu-ke ningakhohlwa ukulike le video. Danko. So masithi uMbayimbayi asisho ukuthi siyodubula intombi ngoba masikhula bhuti omdala kudala bekuthiwa indaba zingisithela wena. So angikhona ukubona uleka ntongazi yaduma kodwa ukube lezi ndaba azikho ngabe ngiyakhona ukubona. So manje uMbayimbayi ukhuluma ukuthi ngoba wona uyakhona ukudubula indaba ziwe, mntana umuntu ngizokuthengela uMbayimbayi udubule lezi ndaba uzokhona ukuthi ukubone njalo.